Kum shibenta ban ai mesim bat ban penslu shushu ya ka Heprit Naphisabet Syiemlieh ka balak syak jet ban mi khmat kum ka younger scientist na Ribhoi district haka Yuvika program. Na ka liang katna district school education officer Ribhoi district haka apnu tarik jeliu aja apsau. Kalapen kup buram ya ka Heprit Naphisabet Syiemlieh ka balawan ra nam bat buram ya ka district. Ya ka neka jimpen kup buram la pelong ha office trekam jong ka district school education officer Ribhoi district haka balak sak hilang da ka kong paidelin el nonglait DSEO ka Ribhoi. Haka jing don lang ki bahaying hasem kinong hikai bat kinong tray jong ka DSEO ka Ribhoi. Kumban syukdew Heprit Naphisabet kat saus nam ka arta kadai ka kena pule jong ka school berwa RMSA secondary school Sumer Ribhoi district ka badang pule haka class 9. Kadai ka kun jong ka kong pranti Mary Syiemlieh bat kupa jong ka uba version dingdo ki basyong basa haka snong berwa Ribhoi district. Kabalawan ra ikanam ba kaburam ka bakraw haka district bat haka jelahi barok kawai. Hadin ka jingla jong ka banwan haka kedan ka baar haka jing yakop jing kentip lan ka quiz competition ka bala along ha North Eastern Space Application Center Umyam Ribhoi district. Kabala poi banya shimbenta da kumba arlak ngut ki kena school na kaleng jong kari India bat menta kate ka Heprit kala syak jet ban lej shimbenta pat haka young scientist program ka badai ka jing hikai ban la benchna ya uroket. Kakaban kong asuban ayo yo bleng bo biak ni kanan pangila ban kup buram iwe ni ki kena kiba wandra yang enam ke buram ibaliya shimbenta ka ni ka young scientist program dai nak ni ka down ba office minta kasmi ni ai ki momento ye kum kadak kajing buram ye na ka benda ka jing le sitom ka jong ban poi kini ka thong med la job ya ka ningkong ya ka quiz competition happening jong arlakut ki student abro kari India bat ilawan ba arta bat ila yo susu menang participate yang ni ka young scientist program bat ilala ban china yung ni rocket bat ni kitbok kidruyang ni by inang let me not hakikat kisla but by insa hakawi kisni iksalong isantes iba crown jong kari bat kajat pedriu kajumi the I kublay ro ikinong kai ibalaya Tracy Tom na dai headmistress yung school ibalaya pencelur ini kena ban ya chatman ban yisim benda hai kini ki online program bat ki program ki ba ki yola ya ka bani simbenta kindiat cepangan ni ka RMSA berwa dan tu sedang ya ka mencam senem bat kala kiu sibun bat instrument ya kini ki RMSA ki badan hakani ka Ribhoi district kejumi kawai hidin kawai ki ya kiu bat lanang ya Roy kata enrollment bat haki wei jin bahas ro so kumlei sibun kumlei kur ini kena untuk kui ini ke school untuk kulang ini baro penginang ya buat ikia kumlei sibun Akten janga kade kalong ka Naphisabet Syiemlieh bat musang class 9 bekas school janga kalong ke Barwa RMSA secondary school Sumer. Ko ke Lingba jong ka Bharti Foundation i Miss Dayu idan iwe ina hikai balawan stisha ka school joni ba introduce ikan ka program bat nang ta dapadeng arlak malayo select ikani na sya select ikan ka program bat ala ni hab chate bat ni hab saat tayo bat kila hikai ro yang ni kumno shwaban shnai rocket kila hikai fe yang ni nang ta kita ai rocket bat ni habishna Paan sini nga ben sna rocket hantu kidan pun kina hikai ru kibala guide ini kila abu kina hikai ben guide nang ta ladang im nang rocket ben sna ro kila dan nang guide nang ta namdan ka jitu ben lang scientist
nama Ngam Kwah, Ngam Kwah Rebel Ngam Scientist. Lahir ada kini kecil pilih Ngam Kwah belang IS. Kwah nakabangan nakabangan bantai ti kulaba. Kalau kita ada kita nak kasap bakidan, kita ben buri, kita ben pin bat kita ben bu itu kasap jengki hakmat, bat kenang bakin ini itu kasap jengki bakin boy besok perang bat kita ben randir.